održana humanitarna kulturna manifestacija pod nazivom Cetinjani svome gradu. Sav prihod od ove zanimljive kulturne smotre, a to je, kako se pretpostavlja, nekoliko stotina miliona dinara, ići će u fond za otklanjanje posljedica od poplava koje su zadesile grad Podnolovčina u februaru mjeseca ove godine. Inače, u sinoćnjem programu su učestvovali preko 70 muzičara raznih profila, sportista, sportskih, kulturnih i javnih radnika, estradnih umjetnika, likovnih stvaralaca, književnika i ljekara, poznatih ne samo u jugoslavenskim, već i u mnogo širim okvirima. Program se odvijao po koncepciji happeninga, odnosno antirežije, koji je od samog početka zagovarao inicijator i nosilac ideje o ovoj humanitarnoj akciji, poznati evropski muzičar Mirko Bratičević, dekan Muzičke akademije u Göteborgu, koji je ovom prilikom bio i predsjednik organizacionog odbora. Mogu da kažem to da smo već 15 godina imali te manifestacije od 73. zapravo 13 godina. Imali smo do sada 5, 73. 74. 76. 81. i danas 5. po redu. Sve su imali neki humani karakter gdje smo pokušali da nađemo motiv da bismo se okupili i dobrovoljno pružili malo zadovoljstva, umjetnosti, muzike, pjesme, poezije našim sugrađanima. Ova današnja je prevazišla sve dosadašnje, jer ima najplemenitiju namjenu, a to je za poplavljeno Donje polje, Grudu i Bogdanov kraj. Okupio sam oko 45 umjetnika iz čitave Jugoslavije i nekolicinu iz inostranstva, sve naši ljudi koji danas svojim doprinosom učestvuju kao umjetnici, egzekutori na razne načine, sportisti, slikari, književnici, Tereza, Danilo Kiš, veliki Dimitrije Popović i ostali. Po vašoj ocjeni, da li će ova manifestacija prerasti u tradicionalno, ona je zapravo prerasla u tradicionalno na neki način, ali bilo je nekih pauza. Zbog čega? Bilo je pauza jer teško je skupiti ljude u stvari. Nismo uvijek uspjeli da ih skupimo i ne znam ni sam zbog čega nije to redovno, ali ovoga puta su se kompetentni ljudi iz društveno-političkih organizacija Cetinja obavezali da će da se potrude da od ovoga naprave jednu tradiciju, jednu instituciju koja bi imala svoje mjesto pod suncem i koja bi postala jedna obaveza svakog ljeta da se građanima pruži malo zabave, kulture, zadovoljstva i razonode. Sa financijskom stimulacijom u manifestaciju su se uključile također radne organizacije, a čitav program je snimala televizija Titograd, koja će od 3,5-časovnog filmskog materijala napraviti jednu zabavnu emisiju, vikend tipa, za jugoslavenski program. Pored kulturno-umjetničkog društva Bolođe iz Pljevolje i Njegoša sa Cetinja, u programu su učestvovali Tevatska Bleh muzika, zatim Tereza Kesovija, glumci Branko Vujović, Dragica i Petar Tomas, te Mirko Bratičević, poznati tenori, članovi Beogradske opere Stevica Jovićević i Tula Vulićević, zatim primadona Novosadske opere Vjera Miranović, u ovom trenutku aktuelni i zvanično najbolji rukometaš svijeta Veselin Vujović, kao jedan od vodećih evropskih slikara Dimitrije Popović i svjetski poznati književnik Danilo Kiš. Pored toga, gosti programa su bili afirmisani jugoslavenski ljekari Ivo Đani Popović, Nikola Sekulović, Iđo Nikolić i Voja Milošević. U organizacionom pogledu poseban doprinos dao je Nikola Popović, zaslužni jugoslavenski filmski radnik. Pa, šta da kažem, za 3-4 minuta Cetinjska zvona označit će početak ove izuzetne manifestacije koje su se odazvali svi Cetinjani i prijatelji Cetinja iz Cetinja, iz Jugoslavije i širom svijeta. Sretni smo, izgleda da je ovo sve u redu, još ako nas kiša ne onemogući, znači na dobrom su putu da se ovdje večeras lijepo zabavimo. Da li je bilo nekih organizacionih problema? Bilo je problema mnogo, ali to nije ništa prema tome što očekujemo i što treba da se na kraju pretoči jedan izuzetan doživljaj, jedan lijepi rezultat o jednom gradu koji svi volimo i
koga svi želimo i da posjetimo i da u njemu što više budemo. Dakle, riječ je o značajnom kulturnom događaju koji, pored svojih višestrukih umjetničkih vrijednosti, ima i onu, dakako, važniju humanost, koja je, mora se priznati, i očekivana u ovakvom vidu. Pošto mi je dozvoljeno da pored ostalih imam svojih 5 minuta na sceni, u ime jednog časnog čovjeka, odlučih večeras da vam govorim o nostalgiji. Istina, o toj temi do sada hiljade gotovo romana ispisano. Bezbroj lijepih riječi gorčinom iskazano i hiljade kilometara pređeno. Švedska, Göteborg, malo istinskih prijatelja, ali zato mnogo ili dovoljno Chopina, Mozarta, Schumana, Händla i dakako iznad svega klasičnog džeza. Ponekad u tim sivim polarnim noćima klavijatura biti toliko suzama nakvašena, mada u duši nema ponora poput ovog našeg u Donjem polju. Poplav uništi ne samo nju, dušu, već slomi i snažno tijelo. Cetinja mu je uvijek pred očima. Ponekad i slijepo od ljubavi. Ne, to više je Göteborg. Toga je on Cetinjem nadjenuo. Utihnu i slapovi muzike nad duše, pa on tada nalik pjesniku u tuđini ili boemu bez druga, otvara trezore sjećanja teške kao čežnja. Odjedanput more krša pred njim, a miris cetinskih lipa navire kao pjena. Sve kao nekad, a opet novo. Samo su ruke koje dočekuju uvijek iste. Cetinjani znaju kako je kada se ponovo vraćaš. Otkinu se tada riječi susana i progleda slutnja, zažubore glasovi prijatelja skandinavskim vodotocima. To moj drug s nostalgijom i nocas Cetinje pohodi. Da, Mirko Bratičević. S vjerom u ljudsku riječ, s vjerom u čovjeka, jedno srce neveselo da dušom dane, utjeho osjećanja, tanana
i meka uzvisile su te ljudske rane. Ovi životi što se ko svijeće ugase, jedan ih zemni zakon može strti, a izdanci ga savjesno znaju da ukrase za dijelo života i dijelo smrti. Kako li tražiše blago u tebi najmilija, s vojskama silnim i flotama ratnih lađa, kad je sloboda bila jedino što kam tvoj rađa, a junaštvo tvoja jedina industrija. Mogla si pred svim noću danju džepove da istreseš, da svi se zgranu ljuto. Pred njih bih palo samo izgužvano i žuto uvjerenje o siromašnom stanju. Pa zašto nasrtahu bijesni na tvoja vrata, kao da kriješ u sebi sva blaga svjetska i sve rudnike suha zlata, ti, siromašice, moja slovenska.